دل بخون تگوت کچو خورتن کرده دما کو کنج جلو برگن نتوی لخواد کن گلگ لبجن بالاوانته و خشکای وان درد که و حاله ام دبینن کو دو سراکن کرداجی جلو برگن کردی لخواد کرنه مسعود تک برز مسعود تک کو سراک پارتیا سوسیالیست کردستانه کنجن روجلات کردستان tercih kiriye و هر وها مصطفى özçelik کو سراک گشتی پاکه ویژه که جلوبرگن حوله tercih kiriye از نابرا روجلاتو باشور دامنه ها دخوازم سر و آهنگ پیروزباهی نوروز پیام وان ورگرم پیشی به برز مسعود تک دست بکم و پرسم گرینگی و نوروز ایسال شش با کون آهنگ دارد بگمان جبرای کو ملت کبن دسته و ولات کی داگر کریه و دابش کریه همین نوروز جبو ما گرینگه جبرای کو نوروز دا آگر آزادی گشت و هوی با آزادی گشت و لی وجار پیچکی جداتره از باورد کم جبرای کو ظروف کردستانی گله کی هستیاره bu taybetli Kürdistan'a bakır. Hükümete AK Parti her ro gefa Kürdat tıxa. Her ro medişine ceki. Gefa Kürdistan'a rojava tıxa. Gefa dagir kerina kerki bu barın Şengali tıxa. Afrin'e tıxa. O her ro erişt keser Kandili bu bahane binkey pek gel ve dereye. Dve halu merceda Nevruz Ali Kürdistan'a bakır, giringe Nevruz Ali Kürdistan'a bakır, le beri piçeki giringtire, Ali edici giringtire. Cara yeke ku du partiyen Kürdistan'ı bu ittifakı velat perver demokrat beşler hilbijartini eren edebin. Dertkevna Kuçay Kolana, Kuçay Kolanı Ajarın Kürdistan'ı digerin. Mesela bijartını kek Mustafa Roy mesela bakvan ve person. İro gelek parti ve fraksiyonun Kürdi be HDP ra Nevroz piroz kiram. Ve nşil lever piroz dikin be du partiya. Ve be hevra piroz bikra baştır ne bu gelo? Beguman yani Nevruz da neteviye Kürdistan'ı. Diger eğer hemmi Kürt be hevra piroz bikin ve çetir be baştır be le eğer cüdacı bikin evji her Nevroz'ya o giringi Nevroz'u kemna ketava çıma bahavra piroz nekir ama mesele iki diye mesele siyasiye ve beguman xosa pandana havalin HDP'ye avana ne tane siyaseti de hangi usadacı xod sepine jibona ve ki me baştır ru çetir zanı bu am bahra navraca xod. Başa zor spaskim biraz Mesut tek seroke geçtiği PSK ve yakıcı bejim dil bixin pirozbahiye Nevroz ve her vaha xabatın hilbejartını isaldına hafda derbazdı ben jiberku bistiyaki adarı cejna kurda yana teviye lesiviyaki adarı da hilbejartının şaradariyan hana PSK ve پاکجی به اتفاق نتپرور و دموکرات به نامزد سربخواه تبلیغ به هلبجارتن ادبن و پرسم جبریز مصطفی özçelik خباتن وين هلبجارتن جوش و پروش که نف خلق دا چکری آن جداهیا و جبر یا هدف بری هر چی از جشن نوروز یا همو کرد و کردستانیان جهان پیروز دکم ما به خبات اخوی اتفاق ولات پرور و دموکرات که ما نامزد سربخواه درخستیه اوا نزی مهونی و که ام خبات خود ماشینن لمیردینه لباتمانه لموشه لآمده ام دناف گل خود دخبتن و براستیشی اوا 30-40 سال جارا یکمه که جغینه او پارتن کی نو دنگ کی جدا رنگ کی جدا نشتمانی نتویل صحیه گل ما پیشوازیک باش دکه ام نه خیال پرستن ل ام باش دبینن که ما او دنگ به دنگا هدی ما درخستی هوله اون هیوی دکن کو انجام هلبجارتن انده قنبه گرانیا پسکی و پاکی بالانس کی جبو ناف مال ناف خی
pek bine siyaseta Kurdî de. Armanca me esasî yek jê ew pirrengî û pirdengî û azadî û demokrasiya nava Kurda de bê ku em şer û dijminatiya hevdû bikin divê nav Kurda de geştir bibe û em bawer dikin ku dê derzek li vê yekrengî û li vê bêdengiyê bikeve divê helbijartinê de em bihêvînin û a mühim jî çi ye cara yekeme ku em wek tifaqeke neteweyî niştimanî bi rêbazek Kurdistanî em li sehênin û piştî 12 Eylûlê gelê me bi vî hawî pêşewaziyek baş me dike ew ê encamê hilbijartinê li Bakurê Kurdistanê rûpelekî nû veke. Zor spas dikim birêz Mustafa Özçelik û Belê. birêz serokê giştî pesekê Mesut Tekre dil bixwin qasek şinda wê pîrozbahiya Newrozê bi govendê û bi dîlanê germ bibe divê salonê de me dixwaz zêdetir em li ser germahiya dîlanê û pîrozbahiyê vê layva xwe weşana xwe ya zindî bikin lê ji ber ku xebatên hilbijartinê hene û dengeyên siyasiyên Bakurê Kurdistanê hinekî hesasın peyam jî hinekî peyamên siyasî derdkevin pêş. بهتر de cejnên Newrozê de maşallah bهتر peyamên siyasî ne şu Kurd manayeke siyasî didin Newrozê dixwazim vê pirsê bikim berî xatir te bixwazim bazara hunermendan çawaya maşallah mesela berê berê hunermendan salê carekê xwe li cejnekê dihîştin li benda cejnekê diman ew ji 21 Adarê bû kîmanî hinek qezenc ji bo wan têde hebû hinek pere qezenc dikirin îsal li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye ev bazar germ e weke salên derbas bûyî yan jî îflas kirine hunermendan. Ya rastî hunermenda jî şikestekî aborî xwariye divan çend salên dawiyê de du sedemên wê hene yek jî ji ber zexta girtinê û binçavkirinê û her wiha meselaya rewşa awarta nedikarin bi awayekî azad aheng pêk bin û ew ji tevlîvan ahenga bin bi awayekî azad stranê xwe pêşkêş bikin eva aliyekî dine ku şikestinê xwarine aliyekî de jî hunermendên Kurd ên navdar dema ku pêş dikevin xerjwan hez dike wan hembêz dike hinekî ji bin çerxa siyasiya rêxistinan xwe dûr dikin wê şaxê jî gelek rêxistin ew fraksiyonên di Bakurê Kurdistanê ambargo datinin ser wan ew nikarin tevlîvan ahenga bibin hinek ji wan jî ku di nav van fraksiyonê rêxistinan de cî dikirin ên siyasî de neçar mane ji ber van zextan Bakurê Kurdistanê terk bikin biçin li Ewropayê bicî bin. Gelekî spas maşallah de kak ji Amedê.